Mamo akwaba eba to my GHSO. Nana ama owuswa enemy dina sabre trending issues abetu jano ena mede ebesomu. Ebusa for abawe bi abaponti abeka eyeni encounter woni Reverend Obofo enya. Na ebusa for abawe ni semino wodi ebetu ja ewo eye show a medi ede makosem a Royal TV ena eye show yi so ewo. Na watching in some no emu no se ne nkola brim kra imofra se ena onu ane papa owo no kire ne beye ene beye share ma nti no e before ena asem nya no oye before na beye ne di nya fi ne nkola brim ma ne de ni na watchire mo kosi se onu ne kind of beye no nya asem ketu anya de asofo tumi edini bi dabi enye de break and loose ni bi atese osofu be dana so enu aso ni mu na wa dane dano no enye no e de be ma ni beye no akọ na ano den se akonfo atraye anyeye asofu bebre atraye anyeye na se onyi ni a na edi ni nya na se beye no no emu ompe bate wono so be ne dem na we ene chinchin what Reverend Obofo Benipa wada Anointed Palace Chapel what in camp na what in camp so nim say Reverend Obofo de we no TV so a ensencheni de we bi pa e wona safo mu na wutie testimonies a ni padodo na wo wona safo mu oye programs a wo de betu na dodo na na me ebefo Reverend abefo nkuno na ye djuma na omo ka ko nunti ohun ye no ohun se akonya na ba sesi ade ni beye no ebeti ne so enunti wo de na asem no ekoto Reverend Obofo enim na we no kire mu se okopie mu ewa Anointed Palace baye no wo bobi pedawonsa no ye bi enchichemu no oye bi ye di ye baye not asori obi ne nkom hye nia no so not asori obi na so di nia mu no beye no entimi entu anko anu no de pa se ni beye no so etimi over Reverend Obofo na beye phone kunu nto hu se adai de eni da so eni wo efa mane biem to de osre wo bibia wo betese wo tumi bia obetimi abo na mane beye ne fini so no wo de to dana te na obenya emwa edi efim na kosem no eno de abeto makosem eso na ebusiafo abayo isem ode beto dwa no ye wo muso a Anointed Palace Chapel adofo ene asore ma ebi asore se ma mi jai de wotu okeka no jai de wotu okeka no o dabi na waba so Reverend Obofo ashe na ankwa de na wo boni di blame ka won te se de ono ena wo ye adwuma no na wo kwa asore wo wan te se asole atete na midi eda so na me na ye adwuma fa odifo ni mu no etite wo koye na wo be ye ni entimi entu na no nyame na empese wo be ye ni be ko tutimi fa hye na wo tutimi fa cheche Reverend Obofo kon se wo ye abeifo nku no tu be ye na enti Obora na so no no wotu de dem na te ka abeifo asa ewo omayi mu nti abayo no oni case ebi so ka say na Reverend Obofo hype bebra owei a bebi a obefe bia na te se bebi a wachi obi obi a body dimpa obi yi na ye bo no se ye be na beifo pa de wontimi nye beifo me fa no prechi wontimi nye ye beifo me fa na sori anim a obeye no ye nchewo na ba ne sen na bawe etimi ye beifo eru asori dem man pai boko so edi ye ba so etecheni ba so ebiem so ye adanside ba ya wono so de enka obi nti we de ye hu pa na meka na msebe ke bi se abayo insema wo be otese wo de abeto abonten wa wo kanu wa kan be pray say asofo atrai anyeye akonfo atrai anyeye na wa to be se be ye no yentu efama na adenti na wo che wakosema na edimbobo na wo de bata ho na asofo no to ambo mu ne edin o wambo mu de tese abo asofo dodo no wambo mu ne edin na eba ne sen na Reverend Obofo de din no wo boto abonten ana say the amanfo no bi ekeka say ye say din no ye famous nti edin na e popular obi aka na te say attention aba no wonti no wo bo din na say de empati na aba we wo bo Reverend Obofo edin na be yi ankasa kasa mu na wo so no say umfi na wo mpa wopo na wo dinansa eno ne first step na wo mpo ye wo na nwadwuma so wo de chin say wo pemwa wo be den enya mwa eno nti say asofo amwa
na ebiem so akonfo ye bi na amboa de na ehu be hia se wono emu betena se ne wesisi ne wesusu na te se nyema waye de ezese won pe mu enka anama ezese won tu no no ankasa ade a ohun ni se ode no to so a ebeboa no no fa no ento so na te se wonyai se wo complain because to me bro to me nia so eni onyame etumi enu nti wotumi fa metna about se wa onyame asofo ena ase akwa sorry bebre akwa asofo na ase matese obeye no enfi ho enfie atese still na ete wo so na se be fi we fia na eno no chese wa anga se wenu hu na wa pay mu aka na wo pay mu ka so ado amakwan e wo wa anga sa ho ape eye sofo a wacha na mi asemu e wo no kware mu enye nsencheni ni ntu fa ntu utrima na se wadwum se meko e de kope nsencheni akope se matese osofu ye we bi enti so me de me de ko dabi enye advert na mi ho adwuma na enye advert no ape ho promotion akope mu wo se won so ba jibi na eye nyame tumi ana so osofu bi be fam aye bi di amawa ebeba osofo no so na wagina so e de ho adwuma no nti se wa mu be didie na watu ho gidi anamode a ehu hia po sense mu be keka e de ato abonte eso na asem no ene sa nti ya bie mu so me bisa se Reverend Obofo ni abenfo enkuno restrictions be e one terms and conditions be e one because abare chiremu a e apply bi we used to be nanso anye ye afama no artist and be ye no elders fly eteno so where they are some battle edi ama mo ahwefo any 84 so adwentre bia no mu akonya se mo de beto dwa na mo de asom ye e wo too much G8 ye comment section wono na bia mo so no wa bo modern a follow ye e wo ye Instagram page at too much G8_ na ama obusu a enemy de nyame ya doma ye be say die hye bim na training issue abeto dwa no me de asom mu makram the major prophet kun chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura